hriatthiamna chi bai ule LR Vision News Update kan nei ang te lo ngai thale ila ma sabera chuan kar masa ninga ni som ni le pani thasari sang ni le som ni pakhat khan Khawzawl tu Champhai National Highway number 6 kongpui lai na tho tran na official inaugural ceremony a DC in ribbon chep chatin ahonga in rin ni som ni le pali khan na tho tran anita ani na tho hi akal mek zela lungwar veng nuai hei lai mek ani ni som ni le paruk July sang ni le som ni pakhat khan Khawzawl DC chuan thu chua siam le a ngai thla chun zom le ila Mizoram le Assam ram ri chungchanga buaina le harsarna mek kara kan ni tin mamo la khom chungchanga harsarna kan to lo nan Khawzawl district mi puite chu anuaya tarlan te hi zom theu turang ngen le hriattir kan ni e pakhatna Khawzawl district chunga dorkai te le sumdong ten an thil zor man ti to lo tur le an bung ronei te le ramri boruak ngai chang chunga inhral turin ngen le hriattir anni pani na mi puiten kan ni tin mamo bak che khol lo tur ania midang ta na harsarna siam zonga in la khol phei chu ti hau lo tur ani he hriattir na hi mani veng le khuwa thewa lo ken ko a ruwa manna lo siam turin khotlang hruai tu te ngen le hriattir anni ti chuan hriattir na dang lo ngai thla chho leila COVID-19 hripui hluar chho mek kara Mizoram sarkarin mi puite kan himnan in khuwa khirna rang siamin tun din huna po total lockdown kan mang mek ania amairo chu mi puiten kan mamo zual pui ei khop kan lei theinan sarkarin ruwa manna asiam zel boka chuti line mi pui vei wa zau theilo awang le bazar te hun lo den chenin sumdong then khatin an bung ruwa to u chuak le man bithlia aya tawin an hral tur ani lo Khawzawl district chunga sumdong zong ten an bung rozor te dan in abithlia MRP maximum retail price aya sanga zuar le hral lo turin hriattir annia maximum retail price in ziak hi thai chiat emo ti dang lam emo phal anilawa MRPI sanga bungrozor le hral hi Legal Metrology Act 2009 le Legal Metrology Commodities Rules 2011 nuaya rule number som pariatna sub number 2 in akhap angin he dan bo chiate chu dan anga hrem anniang har sarna nei chuan lal fakzuala assistant controller of legal metrology Champhai le Khawzawl district phone number 7005670443 a report thei ani phone number 7005670443 a report thei ani ti in Khawzawl DC Puzo Thanmoya Deputy Commissioner Khawzawl district chuan he thu chua hi asiam ani ni som ni le pasari thlasari sang ni le som ni pakhat khan Khawzawl CCC storage lot atangin ni tir an ni vele a recovery rate hi 99.07% ani mini hian storage lot COVID care center a Khawzawl lungwar atangin dam takin meichhia pahnih an chuaka tun din hmuna storage lot CCC a enkolai an omto lowa nia chuak te hi July ni som paruk le ni som pasari a COVID-19 positive ti mu chua te kha ania dam takin an chuak thei hi kan lompui hle ani tun din hmuna Khawzawl district a COVID-19 positive enkolai pakhat omin ani hi kol kul community 4C a enkol mek ania ani po adam le thuai na turin du sakna kan hlan bok ani Khawzawl district a COVID-19 positive mu chua to zong hi za pasari ni in
heng zinga za paruk te chu dam takin an chuak to a recovery rate hi 99.07% ani meka COVID-19 thrileng laka kan him na tur a sarkarin in kai hruaina a siam te zomin thei top I chuak tlang zelang u tai ram ri buai awanga kan chak lak na kong te top mai thei wangin Mizoram sarkar chuan oil hral chuadan bithlia thar asiama chu Khawzawl a po zom ve ngalin Khawzawl DC chuan thu chua siamin he control na hi asiam vele ani LTM filling station Khawzawl petrol pump a hian he tiang hian oil sem chua mek ania sem chua zel turpo ani petrol hi sem rual tur ni in scooty le scootera liter ni a pek anianga ni bike kan tiang chi two wheeler danga liter li in sem anianga LMV motor te a liter som ni in diesel ero chu DC permit lak phot anga yani tikha kan hanin hriattir le bok ani ni som ni le pariat zingkar atang khan Mizoram Consumer Union chuan khopui chunga ma an latrana Khawzawl district headquarter Consumer Union hruai tu ta chuan zingkar ni som ni le pariat zingkara khan Assam le Mizoram ramri chungchanga kan buai awanga dorkai te an thil zor man ti sang lo tur le chung ko khat nena an thil zor tam tak hral chuak lo turin ngen na lekha dor sang sanga an sema dor sang sanga lekha an sem kual pa hian hruai tu te hian trong kamin ngen na an soi zel bok ani tin retailer te ai buk na en fiah nghal ania retailer te taila hian dik ang bera buk na mang turin an buk na te an en fiah nghal ani tu te chuan an ngen na ngai poi mo lo mi pui mi ta an puang zar zel don ti soin an vil reng tur thu an soi bok ani hemini jing hian veng thar electric harmon venga te he malak na hi kalpuin veng danga po kalpui chhun zom zel tur ani ni somni le pariat July sang ni le somni pakhat chhundar som le pahnih khan Puzo Thanmoya Deputy Commissioner Khawzawl District Khawzawl chuan mualvom fila astrotaf pha tur thok mek tele pavilion mek te amuna a en fiah Khawzawl District borsap chuan na tha la rin tlak le routling siam turin na thok tu contractor ta chu acha ba ka ona kong sang har sarna an to te azot boka chuata phul lem pha na contractor te chu an na tho na chun zom chun chhoreng ani thu an soya fil chuat tur layer pathum pha zo to ni in layer chung ber tur stone das pha mabak ania furwa tuitla awangin chol lailo ani ile hemi chung sira tui paina tui chung khuna na tho ni ti antar langbok ground chuata stone das pha zo hi chuan ahung na fencing siamin artificial grass pha ani to don ani fil siam na hi UDNPA department kaltlangin eng nuai zali somsari le paruk chuang sengin sin ko national ten an thok meka thokalvom fil zaw zong tur hi za pakua a seile a meter somsari le paruk azaw tur ni in ahung na thatak siam ani don ba ka lir theita na mun turte siam ani don bok ani district borsa Puzo Thanmoya hian mualvom field pavilion sak mek po en ngalin na an kalpui mek dan le har sarna an nei te asoi puya pavilion po hi UDNPA department nuaya contractor dangin thokin cheng zathum somsari le pakhat singrup sing sari za somsari le pakhat le point somsari le pali central na tur ania adung hi
metar som ni pakua le point som ruk awang hi metar som pakhat le point som kwa tur ni in Khawzawl grass Khawzawl gallery pakhat na a omanga hemi chunga hian gallery pakhat a ombokang Khawzawl nuai basement pakhat le basement 2 te hian in thirna le in thlak na pindan te a om don ani hemini hian Khawzawl DC in mualwam field le pavilion nakal mek a en fiah hi pu James lalni thanga SDO sadar pu ngur than sanga dudo pu H lalram enga SDC tebaka na thok tu contractor tele technician mi ten an troi om bok ani ole khati zong kha LR Vision News Update kan thlir ho le kan ngai thlak theite ani e